نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin salah saya antara day long tain mga 5 bay pengajian takirin tasin way pain bulan ini amunain tafsiran sin 2 surah, suratul takwir, suratul infitar, iban sin suratul insyiqaq. Amunain biyata hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu imbya makuyag imingat sin pag jatuh sin adlaw kiyamat na hipapahati kato, hipapaingat kato into suray ni biya mulong niya sin kikita-kita impag jatuh sin pakaradyaan ini. Ampain kita insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan dahing ha mga tumpukan sin mga bariman amoy hindi na makasakop sin pakaradyaan ini sabab muna bang siya jumato wayroon na mu'min Muslim hababaw sing gumi ini imma kapinda kuman biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam syirarul khalq amuna mga manusia wayroon na long tamabis taamal dengha kakahinang nila hambuk pahambuk bihan sabab in katantan hawakto yan na wayroon na pikilan nila amoyin mag-ibadat sampay long niya malawa na sambil ini bang maabot na in kiyamat sambil sinaamoy in sulat sin Quran yaon wayroon na long ta ini tao makahati kaniya misan mamassa doon hayan iban tangsuon na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga jantong sin mga tao nakahapal sin Quran hawakto yan sampay long niya maabot doon haonin wakto amoy in magsambahayang bihan wayron nakatumtuman niyang sulag uno-uno basahon sabab ang katun na roon hayan na makapin doon haon mabista misan pa sila nagsasambahayang di damatay na sambahayang sabab muna ha misan na jaman na to ini mataod na nagsasambahayang laong tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na bukon na amuyin piyag hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahindo hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam marapa umat niya kabag sabag kana mataod na inda jenis inji mato halawman sing kita niyo
na manjari ha perkala ini lang ta hilabay ta tiyo-tiyoin mga sura amuin na pangadji ta lang ta doon ha amin surat at takwir lang taon doon haon pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala na sabot lang ta hangpo tagdua in taud niya dahil ha panagnaan sin sura sambil pa ayat hangpo tagtu parman sin Allah ta'ala idha syamsu kuwirat wa idha nujumun kadarat wa idha jibalu suyirat wa idha isharu uttilat wa idha wuhusu husyirat wa idha biharu sujirat wa idha nufusu zuwijat wa idha maw'udatu su'ilat wa idha suhufu nusyirat wa idha sama'u kushitat wa idha jahimu su'irat wa idha jannatu uzlifat hangpo tagdua lang ta amin nasabot ha ini suratut takwir amo ini injumat tubang tumagna nain lang ta paglubusin ini alam ini ha suratul infitar wa idhas sama'un fatarat wa idhal kawakibun tasarat wa idhas sama'u fujirat wa idhal quburu bu'tsirat ha ini suratu al-insyiqaq wa idhas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Na iniin biya mga hatihon na to marayaw sabab hawakto ini doon na ni langta in manusia magsusun sin susun amoy inway nabalikan karena doon hay ni mamong magha na manusia in langta naglalasariha dunya ini mapulak kanat na hawak todtur in kapagtabang in maasiban sin anak niya in magtiaun kaniya na amo na yung pagyanon si mga kamaasan napsi lang niya ha ini susungon na to atin niya baran-baran murakuman in parulihon mo hawak to yan bang jumatunain pakaradyaan yan na doon hay ni mga kataw-tay manghuran dahin ha mga ini ipagkukog kuyag na to im mga inibiyata yari pa kita ni buhi-buhian sarta iniri na to ikapanghimuting im mga pakaradyaan ini sa milbiyata kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul waqi'ah parman sin Allah ta'ala idha waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah apabila parman sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila in amoy in jimatu pajatuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala maana niya jimatu pasal ini kaya susulat na hakadar in jumatu in mga pakaradyaan ini apabila ini jimatu na in pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala laysa liwaqa'atiha kadibah wayroon makapanghimuting dahil nga mga manghimuting na ininibiya sa pantun siyabot doon yung pag iniputing sabab nasabot ta pangadyan ta nakaunayad to yung banos si Mano siya manghimuting katan sin di magiibadat pa Allah Ta'ala putingan yan sabay na to hatihon yan marayaw putingan sabab panghimutingon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat doon hay ni in Mano siya magsukna na sing ginawaran na niya bang maabutin waktu ini sampai maghimumungan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila fa adallani inyad tubiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala laong niya maghimumungan na sinhimumungan magha imano siya bang maabot nin waktu ini sampay magsukna na siya pabaran niya laong niya
Mahibaha isa ako. Wala nakabatok madto pa amoy in miya kada panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin mahinang Quran, hikabatok ko pa amin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laytani at takhadtu ma'ar rasuli sabila. Nakawa ko, kaya batukan ko, in amindan. Kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, dan sindia akniya. Amun diara sindia akniya. Nabatok sing kita. Alhamdulillah, yari kita pabuhi-buhian. Kabatukan na to na ini. Iran batukon na to na. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na, sampai maghimumungan siya, amin wayroon na balikan niya in pakaradyaan, sabab wayroon na ini balikan niya, but long talarak na in alam ini. Na, doon na yaon, long niya, may taisa bako nakapagbagay iba ni kuan yaon. Uno ba in napikil ko isab? Simbihad to. Nalawa to din pangadnal, ko amod tinarako nagpanon. Pag ubos liyawong niya ako. Nayad to amo na yung mga syaitan manusia longta, amin manglalawong, dahil mga manusia. May nang mubakay-bakay, rin di hadon niya ini. Pag ubos yung katantan, pikilan niya, harap katan papagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan mataod, ang kanasubay pagpiun longtain, ini pag hinangon talundang panon den diha dunya ini. Amun long ta magpanon bukon marayaw. Sumakawa magbagay manjari. Magbagay kau ha lugal bubutangan niya. Bangkaw magkita iran siya nabagay kamo. Sumakawa ayaw magpanon magagad madtumari. Sabab matao din mahinang si mano siya hapagpanon. Bihan. Sumakawa, bang impagpanon isab, ba't ka naharap pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, longta ka ini bansakan im mga sila, amoy in magpanon, longta di magbutas, nag-akad karuwa-ruwabihan, sampay akong di magbutas doon alam si masjid, in sila yan sambil pasilungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasawm sin aras niya maabot in adlaw kiamat. Naamad to in subay, pag ini lalawa kun sinhambok tao taka-akal, taka-pikilan. Biyan. Naman jari, uno yung makawa tarayin di haamin sura panagnaan piyang adji tayad to. Haamin kita bihayaun, buhi-buhian pa. In mga ini, biyay ta kato tanyo, mapatut tanyo batukon, doon ha ini, lang niya bang maabot na in waktu yadto, amin maun na in kiamat, alimat nafsun ma'ahdarat. Suratul Insyiqaq, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, alimat nafsun maqaddamat wa akharat. Hindi ha ini, maabot in waktu yadto, bang malun na in gumi, sabab muna roon hayaon, in parkala ini, bang maabot na in kiamat, wayroon pikilan si manusia paghali nila uno-uno. Sabab lang niya doon hayaon ha ini surah Yasin biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahida. Amurakuman in takaran bang malun in gumi amun paghuyop long tasin Israfil sin sangkakala pagtakon na to. Mga bahasa Arab lang niya boko. Bang biya kato din di kaluwayron na nakasakop yung mga kaanakan, kaapuan na wakto na to ini, timpo na kaunayan, pagtag nila yan, tambuli. At tawalong niya, amin pag-usalon si mga ini magbubuno, at timpo na kaunayan, hipagtawag si mga ini sundalo nila bihan. Amin, biya mato lupahuyop-huyop yaon. Nabangkato yan ha, mga mag-ista, na kaunayan to, tambuli. Bihan, bang kumatingog na yung tambuli. Magtubihan, nakaingatan na sintaw, aon na ista di munggo bihan pahigad. Na indeng hagimba lumud na pababa. Sabab magkakunan sila makabisin amin ista yadto atawa, habi sintimpo na kauna, na wayroong pagdagang nila. Maguno sadya sila, magini longta magganti, magsambi. Sambian inista sin amin ini lumpot laut hagimba,
in amin deng harimba sumambi isab sin lumput laut deng ha amoy in dagat. Bihad to in hinang nila nakauna to sabab in timpo nakauna mahunitin sin. Wayron sin nakauna bihad. Aun sin mga tao sa orakal sa jenta kasin mataod timpo nakauna. In sa orakal ini mga dayahan. Amad to nasilad to napusinsin nakauna yad to Bulawan, Dublon, madtuhihan. Na mahunit kaw amin magini mami madto inut-inut. Sabab Dublon in hipami mo, kahunitan sila maghug sin. Amoyad to, in nakauna. Na doon na yaon lang ta, amoy in, wayroon pauno-pauno si mano siya, lang niya. Mayanduro na illa sayhatan wahida. Amurakuman, intagaran, bang jumato na hati na kahinapusan bang maun na yung paglunsin gumi ini iban na sin langit doon hayaon amura kumanin takaran in amuin paghuyop sin ini malaikat Israfil pag iyanon amuy in pag iyanon niya lang niya napkhatul pana amin huyop ma ini lanyap na imano siya buhi dahil hindi hababaw sing gumi amin nakapinbihan. Biyata doon na yung paghuyop yan, ini pagtagna sim paghuyop, ingkatan sim makarungog doon han, malikad na sadya. Malikad na sadya. Labi rin sinamin virus, kimugdan kato bihaon yan. Sabab inyan to, karungukan nila hadya, bihan, matay na yung tao makarungog. Sampay magkukusog in huyop, sampay in abutan man, to pabiring langit yan to, ingkatan sim makarungog, ini humantak na hadya katantan mapatay. Sabab amon ting pagyanon long niya napkhatul pana na us doon han long niya bang maabot in waktu yan ha amin way pa maabot in paghuyop yadto long niya im mga manusya ta'khuduhum yakhsimun masi in manusya yaon naguulak kakatabuhan sindagangan nila in tao mamimi isab ulak madtumari inya on tudlo madtumari mamising kababaya-bayaan nila wayroon uno nila wayron pauno bihan yaw nakatabo-tabuan sarta doon haon long niya bang maabutin waktu yan fala yastati'una tawsiyah wayroon na manusya makapagbin awin maminmin awin siya bang intaw mapatay na aw bang siya kamatay niya long ta in manusya an sayo bihan, yaon kaniyang pangannal, na punon ng mga anak kapo, yaon na imalop katantan, nalong nahipagbin ko kaniyo, in pakaradyaan katan, bihay ni ha, aon din nga mga alta-alta na kapinyan, na inikan kuan, bihad to. Hati niya magbin. Aon din doon haon, hipagbin na sinini mapatay yaon, in mga anak asawa niya pa mga taymanghod, pa mga kampong masuok, bihad to, in anak bang asibi pabihay ni ay niyotod pasari bihad to katantan magbin pa inya to bang mga tao sayo sumagawa lang niya bang dumatong in waktu ini wayroon na doon hayan manusya makapamin sin uno-uno na hiwin niya at inya wayroon na pagtawag haba sa Arab wasiya di na makapagwasihat mamin madtuhihat sabab dong ta magtuy-tuy ini imanusya amoy in mapangsan sin amoy in katingog siya namin huyop-huyop ito. Na doon ha ini long niya bang siya huyopon na hawak to yadto na doon ha yan malanyap na imano siya hawak to yan. Bihad to amin biyata kato taniuha sura Yasin bang siya huyopon na ini biyata kato yung paghuyop yan bukon makaminsan. Makaupat siya huyupon. In paghuyop lang niya doon na yan makaupat siya pagtawaron in panagnaan huyop amo na lang niya in napkhatul pana. Amo na in lanya pun na imano siya katan wayron na makapin iban sinjin maubos na matay katantan sampay singkatan dihilan sin Allah Ta'ala kabuhi pakahayop-hayupan paka ini longta amoy in mga hayop
atawa long ta binatang amuyin long ta maadlayaon umam na waktu yaon sabab muka nakatantan mapun na magpun na amuin di na wayron na jilaka doon makapinha ini laumsin ini panganal nila bihan hawak to yan to paghuyop napkatol pa na inhi karuanya napkatol ba'as bangyad tumalanyap na katantan na amoyad to naman jari hari pa kita makakanto pa yan tulong ta yan to nasabot ta na hasuratut takwir imano siya doon hayan makapangannal na ha pakaradyaan yaon sin ini kaingatan na si mano siya simbunal in amoy in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magmaingat sin pag-aga mapa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mag-ammal sin mapatuti pag-ammal amoy in tiyugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hipapahinang karena daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doonhan makaingat na in manusia. Artinya kaingatan niya na maaon na yung pagsusud niya mo na to. Longta damikian ha ini suratul infitar kaingatan na sin ginhawa si manusia bang unuin na paunaron hay ni siyabot amuin mga manusia sibu dabar iman iban sin amuin longta nagkukupur atawa in sila amuin ini nahinang nasatro sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan na amo na lang niya yung mga amal na pauna, iban sin napahuli. At yung pagyanon na pauna, amo nin amal, piyag amal sin mga bariman, amin piyauna nila hinang, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari pa sila buhi-buhian na dunya ini. In mga sila, amo in kafir, amo na in lang niya, piyag mahuli nila, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sambil iabutan sila sing kamatay nila, doon na yung pagsusunan nila, di na sila makahinang sin amoy niyadto kahatihan nila na amoyin sumagpak na paginawaran nila in pagsusun di nila na lang ta maurol mabawi long simbaha sabihan na doon na yaon lang ta in pakaradyaan ini hangkan nila na hinang pasal sin wala sila nagparat siya sin aunin pagbuhi iban aun paghisab, aun pagbista sin amal. Bang sila aun nakahati roon na inyan biya wera ino-ino nila sabab biya nila kaya kaan-gaan in pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya daway kanila. Aun pa rin kato magpakasambat bihan lang niya na makahati rin Allah subhanahu wa ta'ala. Intuhan lang niya baying ulungon. Inkitay nilang niya na mag-usaha ba bihan na yung pag-usahay ni wajib, na yung magsambahayang wajib, na makahatirasan Tuhan Rabbul Alamin. Huwag niya kaya hatihan, intungod pa pag-usaha aun aturan niya. Intungod pa pag-ibadat aun day sa baturan niya. Iban dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, waktu katantan, suko sinyaon ninyaon, suko sinyaon ninyari. Bihad to. Na, hati niya, suway mo yan to, di mo ini kawaonin parsukuan sin tiap-tiap hambuk deng ha mga siyusuko na sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang kato. Amod to mapatot na to batukon. Na doon hayaon ini bihibayta na sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Yari pa kita buhi, bihibaytaan na kita. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idin lillah. Hawak to yan, wayroon na manusia amuin dihilan sin Allah ta'ala gaus. Way nakaus si manusia katan. Magpaakad na sadya. Sampay biyay ta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala haru kaing ayat bal humul yawma mustaslimun. Ingkatantan mahinang na muslim. Pag yanun muslim, magmalilla na ingkatan, mabaya irandi sa magbalilla intaunar ka. In mga Muslim, bariman, dahil hapanagnaan pa sila nakahati sinaka, managmalilla na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sila himinang simpyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, sabab nagmalilla sila rin hapanagnaan pa. Hasabab yan, sila na imakananam sing kasanyangan. Haadlaw, gana ka na. Haadlaw bang mapuas na lang tain pagpatay hamano siya sambil buhion na siya magbalik. Naamoy yun to.
Na doon na yan, longtang. Suratul Infitar, biyaitaan kita roon na ini, yari pa kita buhi-buhian. Inkis sa inikatan ubos tahatihon, inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, paay na tazabun. Naharap nyo na ba pakain, bang maabutin waktu to. Nabababuhi pa kamubihaon, paay na tazabun. Harap nyo na pakain. Papirru ilallah. Pagoy na kamu harap pa Tuhan. Pagoy na kamu harap pa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya aun bistahun kanyo rito hadlaw kana. Papirru ilallah. In huwa illa dhikrun lil alamin. Ini panghimati kato tanyo katan. Panghimati kato tanyo im mga pakaradyaan ini. Amuin biyayta kato tanyo, hari pa kita nyo buhi-buhian. Piyatar lang kato tanyo bang unuin jumato. Bihan. Buhian pa kita niyo. Kaya hatihan na to, na insubay na to, paghalian yung mga parkala ini. Sarta, liman sya'a minkum ayyastaqim. Hisiyusyo mabaya, magpabuntol, subay siya mamintang na waktu ini. Amoy ni makatapangadjian deng ha, ini, suratul takwir. Suratul Infitar. Damikian. Nagsusod da ba lang ta into ini sura ini, nag-aakad da siya. Sabab na inya on katantan, nakasud siya pa hadis amin to siya but sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta lang niya roon haon, dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbaya diha dunya, hati niya pagpi. Dalam sin aon pagpi, in magbabaya simpiyagpian na to Allah subhanahu wa ta'ala rat. Sabab wayroon jumato katuhang sulag uno-uno kabayaan ta, bang wayroon pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Wayroon jumato kabayaan sin siyo-siyo na. Amuin magbaya ha kabayaan niya, wat malaingkan subay rin Allah subhanahu wa ta'ala magdul kaniya. Bang di magdul di jumato yung kabayaan niya. Karena biyayta kato tanyo, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aun waktu in kalisuanmu hikarayaw tuy kaymo. Aun waktu isab in kabayaanmu kaugan mo tuod bihan inya tuy kakangi kaymo. Mahita sabab laung niya in Allah subhanahu wa ta'ala rin makahati. Di na to kaingatan ng bunal, marayaw marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyara, hasobyan to subay kita daran, nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, tabang subay kita daran, himaharap pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya in hidayat niya, hikatukbal kato, tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to mga palanggungan na kama Islam. Na doon ay nilang ta, ini abot in waktu yadto amoy in biyayta kato tanyo ha suratu al-insyiqaq para mensin Allah subhanahu wa ta'ala suratul insyiqaq demikian ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi tumtuma ya kau taymanghud buhi-buhian pakita niyo. Ya kamu mga manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Magtuyo in mga sila nakapatok paraan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag-agama amuin timayma sarta nagtuyo nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala magbak dayban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan in mga tao amin piyag mahuli nila in amal nila. Puspusod nila na yung kaagi-agi nila. Lumag sing katanaman hababaw sing gumiini. Doon hayaon sambil kalupahan nila na ingin hawabaran nila. Tumtumun sing katantan
in gaos dihil sinallahu ta'ala kato taniyo gaos tiyo-tiyo dah. Tiyo-tiyo da tuod gaos, misan babaya dining kusog na to. Misan dabiya diinin tibot na to. Misan dabiya diinin katang kabayaan na to, aun tubtuban niya. Sabab, Allah subhanahu wa ta'ala in labi makusog, labi makaos, siyara in katantan. Na, hadon hay ni piyang asubuhan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Insyiqaq, pamalahum la yu'minun. Amin mga silaway nagparatsaya. May baha sila wala nagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na inkimugdan kanila. Wa idha quriya alaihimul Qur'an la yasjudun. Di misan sila kailumangannal. Di misan makapikil sumujud. Sumambahayang. Di misan makapamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amura lang niya yung mga bariman illa alladhina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Na ininiwi na sinaki nasabot takain na hikarwa paghuyop amo na imbuhion na imano siya. Amo na yung pag-ianon lang niya nafkhatu al-ba'as. Doon hay ni buhion na yung katan mano siya. Tumubo na magtubihan at inira siyang pagtubo sa pantun simbatong yaon. Pag ubos doon hayon, pag ini lang niya bang buhion na, huyupon na isab magbalik hika tu, amo na yung pagyanon lang niya, nafhatu as-sa'iq. Amin makasayo na imano siya, makapangannal na, sin patag na in gumi kaya titindukan nila katanta niya on buhi na sila, na pag-ubos yan to in kahinapusan, nafkhatul qiyam li rabbil alamin, timindog na sila katantan, maun pa umalok patuhan rabbul alamin, hawak to yan, na insyaallah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan in mga pakaradyaan, amin biya mga siyabot tayad to, mapunin to surayaon, insyaallah, matuk maripalawm simbigi jantong na to, magtuyo kita no labi-labi na habulan ini, amuin laung ta puspuson na to in kaagi-agi na to magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya mabiyak sa kita niyo mapuasin waktu ini amuin timibut da kita niyo ba da sintibut na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan in kita niyo halawang parihara sin Allah subhanahu wa ta'ala da hindi haamuin pakaradyaan di madyato halawman sinula na to ini mamaida ko kaniyo katantan sarta panghindo akato taniyo, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wa al asqam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa na'udzubika minal junun wa na'udzubika minal juzan wa na'udzubika min sayyi'il asqam. وصلى اللهم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pasok nga pa unahan. In wiring, pasok nga pa unahan. Matun kayo mo. Bukong ba in wiring nga dyan? Huli yan. Allah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله